Možemo. Čujemo se. Dobroveče. Dobrodošli na tribinu portala Mašina pod nazivom Menjamo državu ili menjamo državu. Radi se o razgovoru o radnim migracijama. Menjamo državu ili menjamo državu je u stvari jedna od parola koja se pojavljivala tokom ovih studentskih protesta i nama je dobro poslužila za naslov ove tribine u kojoj ćemo se baviti zapravo tim pitanjem odlaska i dolaska radnika u Srbiju i odlaska iz Srbije. Studenti, dakle, prosto to je trenutno naravno glavno dešavanje u našem društvu, pa se prosto nadovezujemo na to i od toga zapravo i počinjemo, ovaj razgovor. Dakle, studenti već mesecima protestuju, blokiraju svoje fakultete i traže da institucije rade. Kako možemo čuti u medijima, radi se često o ljudima koji govore makar da oni ne žele da odu iz Srbije, što bi predstavljalo neku novinu u odnosu na nekoliko prethodnih godina kada smo često imali priliku da čujemo da mladi u većini zapravo žele da odu. Mogli smo da svedočimo tome da zapravo i odlaze. Sad imamo nešto što bi moglo da predstavlja novinu u društvu, da mladi žele zapravo da menjaju ovaj sistem. S druge strane, trenutna realnost je takva da ovaj sistem je mnoge zapravo naterao ili makar podstakao da, ono kako se kaže, trbuhom za kruhom, odlaze iz zemlje. I trenutna situacija kada govorimo o radnim pravima, o materijalnom položaju ljudi u Srbiji, dakle, je takva da je potpuno razumljivo zašto se mnogi odlučuju na takav korak i čak često i prihvatanje nekakve nesigurnosti tog odlaska. Istovremeno mi imamo i sve veći broj stranih radnika koji zapravo dolaze da rade u Srbiju. Dakle, oni često prihvataju nisko plaćene poslove, nesigurne poslove i tako dalje. Ima dosta onih koji čak i nisu na neki način identifikovani, odnosno nisu uključeni u neke legalne tokove, pa tako im je teško i da zapravo brane bilo kakva svoja radna i materijalna prava. Država dodatno zapravo podstiče i dolazak stranih radnika tim direktnim ugovorima sa drugim državama, odnosno njihovim kompanijama koje zapravo, ti ugovori često podrazumevaju da će radnici iz tih država dolaziti da rade u Srbiju. Tako da smo u jednoj situaciji koja otvara svako dosta pitanja u tom smislu, dakle, da li ljudi više odlaze ili dolaze i da li se ti trendovi menjaju, i o tim stvarima ćemo razgovarati večeras sa naše tri sagovornice. Željka Oparnica, koja je istraživačica i istoričarka, Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, i Sofija Dragoj, koja je studentkinja sociologije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bez daljeg, ja sam Marko Miletić, kourednik portala Mašina, i ne bih dalje dužio, već bi zapravo, kako okolnosti nalažu, započeo razgovor sa studentkinjom, odnosno Sofijom. Za početak, možda bi mogla nešto da nam kažeš o ovome što sam i ja imao kao pitanje na početku. Dakle, prosto kakav je položaj mladih po pitanju zaposlenja u Srbiji danas, i da li mladi većinski žele da odu ili žele da ostanu. Naravno, mislim, možeš govoriti iz svoje perspektive ili iz svog nekog viđenja ovih stvari. Čućemo posle od Sarite možda malo više o nekim konkretnim podacima, tako da interesuje nas prosto kao, eto, kako mladi vide ovu situaciju i da li smatraju da mogu da ostanu ovdje i da razvijaju svoju karijeru, recimo, i život. Pre svega, hvala na pozivu i hvala na pitanju.
Dala bih takođe malo konteksta, dakle, pored toga što studiram sociologiju i nameravam time da se bavim nakon završetka studija, odnosno istraživačkim radom, takođe sam 2 godine srednjoškolskog obrazovanja provela u inostranstvu. Bila sam na stipendiji u 3. i 4. godini srednje škole, bila sam u Engleskoj, tako da imam određeno iskustvo i u inostranstvu. I zapravo odgovor na ovo pitanje mislim da, hajde da krenemo zapravo od prvog pitanja, a to je kakav je položaj mladih po pitanju njihovih radnih prava i po pitanju zaposlenja. Jednostavno rečeno loš i mislim da ta činjenica odražava jednu širu činjenicu našeg društva, to je da je generalno položaj radnika i radnica loš. Na kraju krajeva živimo u jednom društvenom kontekstu u kom smo u postsocijalističkom društvu, u društvu kapitalističke tranzicije i generalno postoje razni problemi radničkog tipa u našem društvu, ali smatram da mladi ljudi posebno spadaju u jednu vulnerabilnu kategoriju, upravo zato što se oni po prvi put, kao mladi ljudi, po prvi put stupaju na tržište rada i generalno im nije pružena pomoć pri tim prvim koracima. Takođe smatram da imamo tu situaciju koja nije samo karakteristična za Srbiju, ali jeste nešto što je dosta izraženo kod nas, a to je da poslodavcima odgovara to da mladi ljudi ne poznaju svoje radna prava. Mladi ljudi generalno ne poznaju svoje radna prava, to poslodavci i kompanije zloupotrebljavaju, jer im prosto odgovara da na taj način sebi otvore mogućnosti, da ih šire eksploatišu, odnosno da šire zarade na njima. I sad, ne bih previše da preterujem sa statistikom, ali bavim se sociologijom i to mi je nekako i prirodno i smatram da je bitno da iznesem bar neke brojčane podatke što se ovoga tiče, čisto da bismo znali otprilike gde stojimo. Ovde ću referisati na alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2024. Krovna organizacija mladih je sastavila ovaj fantastičan izveštaj i tu je bitno nekoliko informacija, pre svega da oko 19% mladih čini ukupan broj nezaposlenih i takođe moram tu da spomenem da postoji rodni jaz, dakle više je nezaposlenih žena nego muškaraca. Takođe je problematična činjenica da što se tiče samog statusa zaposlenja mladih ljudi, dakle, mladi ljudi većinski rade na neodređeno, ali oko petina mladih ljudi radi na crno, što je zabrinjavajuće, znači da njihov rad nije nikako zakonski zaštićen. Stopa neaktivnosti mladih ljudi je takođe više u Srbiji nego u drugim evropskim zemljama, zato što je naš obrazovni sistem takav da predstavlja prepreku mladim ljudima da uče i da rade pored toga. I takođe ono što je meni bilo posebno frapantno jeste to kako mladi ljudi uopšte vide sam proces zaposlenja, odnosno šta smatraju da je prvi korak ka zaposlenju. Prvo su naveli da smatraju da su tu presudna lična prijateljstva i poznanstva, zatim da su član ili članica neke političke stranke, a tek nakon toga zapravo formalno obrazovanje i kvalifikacije i prethodno radno iskustvo koje su imali. Takođe bih navela i to da imamo i te trendove globalizacije, digitalizacije i slično, koji su takođe još jedna prepreka mladim ljudima, odnosno svet rada se menja, transformiše se, nesiguran je, takođe nesiguran je za mlade ljude. I ovde samo još nekoliko kratkih podataka, pa ću se vratiti i na neko svoje lično iskustvo. Dakle, iz vodiča kroz radna i socijalna prava za mlade u Republici Srbiji od Inicijative za razvoj i saradnju dobijamo podatak da, dakle, mladi ljudi smatraju da je obrazovni program zastareo i da ih ne priprema za tržište rada, odnosno postoji to upravo nekoherentnost između toga kako tržište rada izgleda i kakav je obrazovni program. Takođe jeste obeshrabrujuća činjenica to da mladi ljudi su, čim stupe na tržište rada, dakle oni su u statusu toga da traže aktivno zaposlenje, međutim onda prelaze u neaktivan status jer se obeshrabre time što ne mogu da nađu adekvatan posao. I sama obrazovna struktura jeste tu takođe malo zabrinjavajuća, dakle najveći broj mladih ima srednje obrazovanje, čak oko 7% ima samo osnovno obrazovanje, ali ipak i dalje imamo veliki broj nezaposlenih mladih ljudi. I sad opet iz ličnog iskustva, dakle studentkinja sam, ali sam i radila sa strane i radila sam neke honorarne poslove, radila sam suštinski razne vrste poslova, ali to su uglavnom bili honorarni poslovi, privremeni poslovi, rad na određeno. I upravo zbog toga što pored fakulteta nemam baš puno vremena za rad, morala sam da biram te opcije i stvarno mogu da kažem iz ličnog iskustva da su honorarni poslovi i taj privremeni rad jedna ogromna zamka. Dakle, da, s jedne strane se nudi to fleksibilno radno vreme, sa druge strane je to stvarno jedan novi nivo eksploatacije. Ja sam bukvalno videla tu jednu hijerarhiju eksploatacije gde vi kao student koji ili radi na crno ili eto tu je privremeno i može da dobije otkaz bilo kada,
ili da ne dobije platu, ili da bude plaćen ili plaćena mizerno. Vas suštinski eksploatiše neko koji je isto eksploatisan. Dakle, to je bukvalno cijela jedna hijerarhija. Ljudi koji su vama nadređeni oni imaju neko koji je njima nadređen, koji njih eksploatiše, a vi ste zapravo na dnu te lestvice. I kada razmišljamo o toj situaciji mladih i njihovih radnih prava u Srbiji, mislim da je ta oblast honorarnog rada jedna oblast koju posebno treba da se obrati pažnja i oblast posla na određeno. To je posebno takođe jedna vulnerabilna kategorija, jer to znači da mladi ljudi mogu u bilo kom trenutku da dobiju otkaz i da izgube svoja socijalna prava, iako imaju neka na početku radnog odnosa. Dakle, to je što se tiče prvog pitanja. A što se tiče drugog pitanja o tome da li mladi ljudi žele da odu ili ne, ovo je još jedno kompleksno pitanje, s obzirom na to da je teško propratiti demografske brojeve i demografsku statistiku što se ovoga tiče. Naime, problem je taj što mi nemamo tačne podatke koliko ljudi je otišlo gde, već mora da se gleda statistika zemalja u koje mladi ljudi odlaze ili da se gleda popis, pa da se porede popisi različitih godina da bi se utvrdilo koliko mladih je otišlo. I takođe sam razmišljala o tome kako se uopšte posmatra ta cela problematika odlaska mladih ljudi. Dakle, svima su nam verovatno poznati senzacionalistički naslovi, mladi ljudi napuštaju Srbiju, odliv mozgova, koji je postaje svojevrsna buzzword koja se koristi senzacionalistički. S jedne strane tog diskursa imamo one koji smatraju da su mladi ljudi svojevrsne antipatriote, da oni izdaju svoju državu time što crpe resurse iz nje, da bi ih onda realizovali na nekom drugom mestu i smatraju da je to jedan veliki finansijski gubitak. Sa druge strane imamo ljude koji to posmatraju kao odgovor na sistemske probleme unutar države, dakle smatraju da je tu reakcija mladih ljudi sasvim logična na stanje u državi koje je problematično. I takođe imamo jednu novu treću struju koja smatra da situacija nije toliko alarmantna, da ok, imamo odliv mozgova, ali ono što jeste tačno to je da ne odlaze samo profesionalizovani i visoko obrazovani mladi ljudi, već odlaze i mladi ljudi sa srednjoškolskim obrazovanjem, čak i mladi ljudi sa samo osnovnom školom, obično oni rade manualne poslove u inostranstvu. I moje mišljenje jeste to upravo negde na sredini. Dakle, smatram da situacija nije katastrofalna, problem postoji, ali ono što mislim da jeste problem, jeste ako pogledamo širu sliku, dakle, Republike Srbije, i ako pogledamo širu demografsku strukturu, dakle, problem je što mladi ljudi odlaze. Neki će reći da, ali onda nam dolaze, na primer, radnici iz drugih zemalja, dolaze nam studenti iz okolnih zemalja i to se nekako izjednači, ali problem je taj što mi imamo druge demografske probleme, dakle, negativan prirodni priraštaj, generalno veće starije stanovništvo, manje mlađeg stanovništva, tako da u tom kontekstu smatram da to jeste problem. I kada pričamo upravo o tim ljudima koji imaju samo, na primjer, završenu srednju školu ili osnovnu školu, to su cirkularne migracije, dakle, oni se nekad vrate u Srbiju, a uglavnom ne ostaju na duže staze, pa onda neki kažu, pa dobro, onda možda stanje nije toliko loše. Smatram da problem postoji, ali nije toliko katastrofalno. I kada pričamo o tome šta drugi mladi ljudi misle po ovom pitanju, opet iz alternativnog izveštaja dobijen je podatak da oko 50% mladih ljudi planira da se odseli iz Srbije, 20,9% je odgovorilo da to već planira, 28,2% je odgovorilo da planira, ali nije još ušlo u proces planiranja. I takođe tu vidimo da opet visoko obrazovani mladi ljudi više teže ka tome da se ocele u inostranstvo. Zašto bi se iselili? Prvenstveno su naveli viši standard života i dostojanstveniji život. A zašto se ne bi iselili? Zbog porodice i prijatelja i zato što ne žele da žive na drugom mestu. I sad, zapravo da odgovorim na pitanje, dakle, smatram da, možda će ovo zvučati paradoksalno, mladi ljudi i žele da odu iz Srbije i ne žele da odu iz Srbije. Odnosno, kroz razgovor sa svojim vršnjacima, ja sam često čula skoro identično ovu rečenicu, a to je ja ne želim da odem, ali mislim da ću morati. Dakle, uprkos svemu tome što pišu ti senzacionalistički mediji koji predstavljaju mlade kao antipatriote i smatraju da su mladi nezahvalni zato što žele da napuste zemlju, mislim da smo svi svesni toga i treba da budemo svesni toga da je odluka da se napusti zemlja teška odluka, to je, dakle, jedan psihološki, mislim, sigurna sam da ćete vi to isto i objasniti bolje. Dakle, psihološki je to jedan težak proces i teško je prosto napustiti sve ono što vi imate u vašoj zemlji u kojoj ste odrasli da biste otišli negde drugde i gde ne znate šta vas očekuje. I mladim ljudima, većini, to stvarno nije prva opcija. Dakle, to je jedna od podopcija, ali ne prva opcija. I u tom smislu, ja bih čak rekla da ova situacija koju imamo trenutno sa migracijom mladih ljudi, dakle da definitivno mladi migriraju, ja bih to čak nazvala
nazvala prisilnim migracijama. Dakle, ne možda u kontekstu toga da mladi ljudi beže od rata iz Srbije ili slično, ali svakako mislim da je to jedna potraga za boljom egzistencijom, potraga za boljim životom i u tom smislu smatram da je sasvim logično i razumno da mladi ljudi gledaju opcije van Republike Srbije. Hvala, Sofija. Hvala. Sarita, dakle, da li imamo te relevantne podatke koji nam mogu reći nešto o tome? Dakle, koji je broj ljudi koji odlazi, broj ljudi koji dolazi i da li je moguće bilo uopšte ispratiti neko i da li imamo neke istraživanja koje nam mogu dati neka poređenja u poslednjih nekoliko godina? Dakle, kakvi su trendovi? Da li se nešto smanjuje, povećava? Pre toga mogu ja samo da... Naravno. Sa nekoliko podataka kad su u pitanju mladi. Ja sam izvukla podatke o stopama zaposlenosti i nezaposlenosti za mlade od 20 do 29 godina. Namjerno nisam one od 15 do 19 godina, jer ja mislim da deca treba da budu u školi, da najmanje završe srednju školu. I kad pogledate te podatke u odnosu na ovu odraslu populaciju, stope zaposlenosti mladih su 2 puta niže. Ona je bila u 23. godini 55,5%, naravno sa velikim razlikama između muškaraca i žena. Recimo 62% muškarci, a 48% žene. Znači, velika je razlika. Mnogo teže se zapošljavaju mlade žene nego mladi muškarci, dok su stope nezaposlenosti dvostruko veće za mlade ovoga uzrasta nego za ovu odraslu populaciju. Međutim, ono što je važno, kažu, mladi jesu u nepovoljnijem položaju na tržište rada i u zemljama Evropske unije, kad poredimo sa njima, ali su naši mladi u znatno nepovoljnijoj situaciji. Recimo, prosek stopa nezaposlenosti za mlade u Evropskoj uniji je nekih 10%, kod nas je, rekla sam vam, 17%. A što se tiče ovoga o nesigurnim radnim angažmanima, odnosno ono koliko je zaposleno na određeno vreme, kad se gleda samo kategorija onih koji su radnici, znači rade za poslodavca, mladi njih 40,4% radi na privremenim poslovima. U prosek za zemlje Evropske unije je negde oko 20%, znači dvostruko manje. Međutim, ono što je specifičnost za naše mlade koje rade na privremenim poslovima je to da je razlog privremeno angažovanosti što ne mogu da nađu stalan posao. Dakle, od ovih 40%, njih 28% ne može da nađe posao na neodređeno vreme. Ne postoje ti podaci. Još jedan dodatak, kad su u pitanju namera da se odsele iz zemlje za mlade, imamo neka 2 istraživanja. Naravno, jedno je istraživanje o migracijama studenata, rađeno neke 2018. godine, u kojoj 1/3 studenata u Srbiji želi da ode iz ove zemlje, ima nameru da ode, a drugo istraživanje iz 2018. koje obuhvata mlade od 15 do 29 godina. I u tom istraživanju su još nepovoljniji podaci, što govori o tome da ne odlaze samo visoko obrazovani, iako mi imamo najveći taj koeficijent odliva mozgova, kako se zove, brain drain. I u tom istraživanju 29%, znači ovih mladih, koje obuhvata sve ove kategorije, uključujući i srednjoškolce, njih 29% ima snažnu nameru da ode iz zemlje, a 46% ima umerenu ili slabu nameru. Samo 25% mladih ne namerava da ode iz zemlje. To su, znači, podaci, treba imati rezervu iz 2018. godine. I u jednom i u drugom slučaju, kod studenata, glavni razlog je da nađem posao u struci. To je prvo, to je najvažnije. Drugi razlog je da nađem dobro plaćen posao, treći je da ostvarim dobar životni standard, ali naravno navode se i ovi razlozi, korupcija, kriminal, stranačko zapošljavanje itd. Sofija je već pomenula da imamo problema sa statistikom migracija. Vi ste rekli popisni podaci, međutim ja sam gledala sad popisne podatke iz popisa 22. godine. Mi još uvek nemamo objavljene podatke o tome koliko državljana Srbije živi izvan granica ove države.
I podatke koje mi crpimo, to su ti podaci iz imigracione statistike zemalja destinacije. Najsvežiji podaci i oni koji su dostupni su za zemlje Evropske unije i za još nekolicinu evropskih zemalja. I to podaci o boravišnim dozvolama koje se dele na boravišne dozvole za spajanje porodica, za obrazovanje, za zapošljavanje i neki drugi ostali razlozi. Ja sam izvodila podatke o ovim boravišnim dozvolama zbog zapošljavanja koje su važeće. Oni se znači objavljuju 31. decembar svake godine. I kako to izgleda? Znači, svi državljani Srbije koji na 31. decembar te godine imaju boravišne dozvole za zapošljavanje, u 2014. godini bilo ih je nešto manje od 35.000 u evropskim zemljama za koje su dostupni podaci, a u 2023. godini 92.000. Dakle, povećao se broj naših državljana za 2,7 puta u ovom periodu. Sad, kako se to kretalo od 2019. godine? Znači, dolazi do blagog rasta od 14. do 17. a onda do naglog rasta od 17. na gore, s tim što je u 19. godini bilo nešto manje od 80.000 ovi sa ovim dozvolama, onda u 20. dolazi do pada i izrazitog pada dolazi upravo zbog pandemije, a onda taj broj raste. 22. je negde 88.000 i 23. je 92.000. Mnogo bolji su podaci kad su u pitanju dozvole stranih radnika koji dolaze ovde, zbog toga što podatke o dozvolama za rad vodi Nacionalna služba za zapošljavanje. I ti podaci u koje sam ja imala uvid od 2019. do 2023. godine, 19. dozvole za rad je dobilo nešto manje od 14.000 stranih državljana, a u 23. godini nešto više od 52.000. Znači, taj broj je skoro 4 puta skoro veći nego što je bio. Među njima je najveće učešće onih koji dobijaju takozvane radne dozvole za zapošljavanje, znači za rad kod poslodavca, kod našeg domaćeg poslodavca. Ima jedan značajan broj, to je ono o čemu si ti govorio, to su upućeni radnici koji dolaze iz nekih drugih zemalja da rade za stranog poslodavca i nešto manje oni za kretanje u privrednom društvu i nešto manje za samozapošljavanje. Te dozvole za samozapošljavanje, njihov broj je povećan kad je izbio rat u Ukrajini, jer su kod nas dolazili najviše državljani Ruske federacije koji su ovde se samo zapošljavali. Ja tako. Sad, ono što je interesantno za strane radnike je da mi nemamo podatke o tome u kojim zanimanjima se oni zapošljavaju. Mi imamo podatke o njihovoj kvalifikacionoj strukturi i ovde postoji jedan zabrinjavajući podatak. Naime, u 2023. godini radne dozvole, znači za zapošljavanje, dobilo je skoro 40% stranaca sa visokim obrazovanjem. Znači, najviše. Sa nižim obrazovanjem i sa 26%, sa srednjim obrazovanjem njih 1/3. A kad pogledate podatke o prijavama poslodavaca za zapošljavanje, znači tražite za domaćom radnom snagom, ovih visoko obrazovanih traži se samo 13% se tražilo u 2023. godini. Ovi sa srednjom školom dvostruko više nego što je dobijeno dozvola za strane radnike, 61%, a dozvole za one koji nemaju završenu osnovnu školu, imaju niže obrazovanje, znači nekih 26%. Što nas dovodi do pitanja da li ovi strani radnici koji su visoko kvalifikovani, na kojim poslovima će oni raditi? Da li se u ovoj zemlji toliko traži radnih mesta, jer je takva ponuda radnih mesta u kojima mogu da rade visoko obrazovani. Svakako ne, podaci ne govore o tome. Još onaj jedan podatak koji imamo iz ove Eurostatove statistike, to su podaci o godišnjem prilivu imigranata iz Srbije radi zapošljavanja, razlog zapošljavanja. Tu su isto podaci narasli kao i one važeće dozvole sa 6.000
200, u 14. godini na 28, skoro 29.000 u 2023. godini. Sa ovim padom u 20. 21. trend je sličan, znači kao što je bilo tada. Nešto manji je znači priliv u odnosu na 2019. kada je tih prvih dozvola izdato 33.000, a u 23. kako sam rekla, neki 29.000. Nažalost, taj nedostatak statistike o migracijama, u prvom redu kada su u pitanju naši ljudi koji odlaze, govori o tome da ne postoji zainteresovanost za rešavanje tog problema. A definitivno jeste problem. Naravno, ovo nisu podaci samo za mlade, ovo su podaci za sve uzraste, s tim što najviše onih koji odlaze radi zapošljavanja jesu oni koji su do 35 godina starosti. Hvala. A možeš samo da vam kažem, dakle, radnici koji dolaze u Srbiju i, kako si rekla, dobijaju dozvole za zapošljavanje, jer se oni zapošljavaju u nekim agencijama koji ih onda upućuju na rad u određene firme ili se zapošljavaju direktno? Mislim, da li imamo te podatke? Nemamo koliko, ali imamo podatke o tome da oni mogu da se zaposle u agencijama za privremeno zapošljavanje ili da se zaposle direktno kod poslodavca koji je tražio, koji se obratio sa zahtevom za izdavanje radne dozvole. I tu je ono što je još jedan problem. Recimo, ako je neko zaposlen u agenciji za privremeno zapošljavanje, on ima ugovor sa tom agencijom. I vi inicijalno ne znate kod kojeg je on korisnika. I kada se on bude premeštao, recimo, dobijena je dozvola za rad na određenim poslovima u to vreme, ali on može da se premešta kod drugog, recimo, poslodavca korisnika koji će mu davati na neko drugo radno mesto u kojem će imati manju zaradu itd. Mogli bi da se izvuku podaci iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Oni vode te podatke, tako da bismo mogli da dobijemo tačne podatke o tome i u kojim industrijama ti radnici rade i na kojim radnim mestima rade i koje zarade imaju. Ali jednostavno ti podaci nisu dostupni. Možda ako neko hoće da se bavi nekim narednim istraživanjem, to može da bude interesantno. Hvala. Željka, ti si za Mašinu pisala jednu dosta dobru i zanimljivu seriju tekstova u kojima si govorila o negovateljicama koje uglavnom iz Srbije i Bosne i Hercegovine odlaze na rad u zemlje Evropske unije, pretežno u Nemačku, čini mi se da si o tome pisala. Pa, prosto bih te pitao ako možeš, dakle, malo da nam na osnovu tih tekstova približiš položaj tih žena koje odlaze na rad u inostranstvo. Sad, posle ovoga što su izložile Sofija i Sarita, ja ću da okrenem paradigmu i zapravo da govorim o ilegalnom radu. Dakle, sad nepostojećem u statistikama, zapravo postojećem samo ako umemo da ih čitamo sa više pari naočara. Ja sam se bavila negovateljicama, to je ženama koje se brinu o starima i bolestima uglavnom u zemljama Evropske unije, pre svega Nemačkoj, ali i Austriji i Italiji. Ovi tekstovi su se uglavnom bavili Nemačkom, ali ovo su 3 najpopularnije zemlje za ovo zanimanja, bar što se tiče prostora jugoistočne Evrope, da ne kažem zemalja bivše Jugoslavije. Ono što je jako zanimljivo, zapravo meni bilo lično, moram da počnem iz te perspektive zato što ja sam iz Sombora i u Somboru je to verovatno jedna od najbitnijih grana u kojima žene rade i u kojima žene privređuju, mada sam tokom svog istraživanja definitivno stekla utisak da je priča mnogo šira od severa Vojvodine i blizine nekih granica. Dakle, ove žene su iz svih krajeva Srbije, iz svih krajeva Bosne i zapravo ono što je meni postalo jako zanimljivo kao komparativni aspekt je da se zapravo mnogi broj žena iz Hrvatske koje imaju pasoš Evropske unije takođe bave ovim poslom i takođe na više i manje legalan način, a više ilegalan nego legalan. Sad, posao kojim se ove žene bave je zapravo detaljna briga, gotovo medicinska, o starim bolesnim ljudima, za koje velika većina njih nije
obrazovana. Ono što one preuzimaju na sebe jeste briga o domaćinstvu, o kući, okućnici, baštama, uz brigu o pojedincu ili, na primjer, bračnom paru, koje se odvija danonoćno. Znači, to je posao u kom nema ugovora ni na određeno, ni na neodređeno, nema radnog vremena, nema zapravo nekog definisanog nadređenog, to je poslodavca, to može da bude ta starija ili bolesna osoba ili neki član njegove familije koji cirkuliše redovno, neredovno i na razne načine zapravo je prisutan i neprisutan kao neka siva eminencija. Žene koje odlaze da rade ovu vrstu poslova koja je poprilično teška i zahtevna, ne samo iz nekog fizičkog koji je definitivno veoma značajan aspekt, zato što brinuti se o nekom je prosto fizički, pre svega fizički i onda naravno jedna vrsta emotivnog posla, jeste to da one zapravo, s obzirom da većina njih nema pozadinu neke medicinske struke, zapravo dosta improvizuju i imaju jednu vrlo tešku moralnu ulogu zapravo u čitavom spletu nekog zdravstvenog sistema. Ko su te žene? Te žene su mahom obrazovane žene, da li posjeduju neku srednju stručnu spremu ili višu ili visoku stručnu spremu. Dakle, ono što je zanimljivo kao komparacija jeste da u poređenju sa, na primjer, prethodnim značajnim valom migracija sa ovih prostora, kada to su zapravo ono što danas zovemo gastarbajteri, je to da je obrazovanost ovih žena na drastično višem nivou. To su, dakle, žene koje preuzimaju jedan, apsolutno, mislim, jedan zapravo fizički rad na sebe, iako su obrazovane za mnoge druge stvari. To je prva stvar. Druga stvar koja je bitna iz njihove perspektive da su to žene koje su zapravo direktno pogođene tranzicijom. Dakle, sva ta zanimanja koja su se nekada stabilno odvijala, da li u fabrikama, da li u bolnicama, da li u školama, kojih sada sve manje i manje ima, one zapravo su sada osuđene da zapravo rade na crno u zemljama Europske unije. Ono što je zapravo jako zanimljiv splet okolnosti, sada kada je Sarita pričala veoma detaljno o tome šta su zapravo boravišne dozvole i koliko zapravo možemo da pratimo ljude, jeste da mi ne možemo da pratimo ove žene zato što one se uklapaju u sistem Evropske unije onoliko koliko je to sistemu Evropske unije potrebno. Dakle, u ovom našem takozvanom bezviznom režimu, poznatih 90 u 180 dana, te žene zapravo rade smenski rad od 3 do 10 do puna 3 meseca u inostranstvu, vraćaju se kući na 3 meseca i onda ponovo idu. One nisu vezane za neko radno mesto. Uglavnom sada već, pošto se to sad već postoji, ta vrsta zanimanja postoji već nekih 15 godina da je detaljno organizovana. Postoje neke agencije koje rade takođe na crno, zato što ilegalan rad ne može da bude pravno organizovan. I one zapravo žive u jednim vrlo čudnim smenama. To su smene koje podrazumevaju da ti zapravo, mislim, s obzirom da su one, to je isto bitna stvar, od godina, od primjer 20. do kasnih 60. godina, one zapravo 3 meseca odu pa rade u Austriji bez ikakvog zdravstvenog obrazovanja, bez ikakve zdravstvene zaštite. Tako da su to prosto jedne smene apsolutne nesigurnosti. To je nešto što, na primjer, možemo porediti sa nekim zapravo statusom izbeglice i jednim prosto neodrživim životnim stilom koji te žene žive godinama i sad već decenije. Druga stvar na koju bih htjela zapravo da skrenem pažnju jeste da, ono o čemu sam počela da pričam, da one se uklapaju u taj sistem kojim Evropska unija kontroliše taj takozvani turistički boravak u Evropskoj uniji i to zapravo reflektuje njihovu potrebu za radnom snagom. Ono što sam ja sam se dosta, početak mog istraživanja zapravo je počeo od knjige Tanje Višić koja se bavila, antropološkinja koja se bavila iz antropološke perspektive
životima negovateljica u Nemačkoj, jeste da zapravo ono što je osnova tog položaja negovateljica jeste prosto rupe u nemačkom zakonu. I Nemačka država, iako je članica Evropske unije, nije dovoljno aktivno ulagala ili jedna od najbogatijih članica Evropske unije i definitivno jedna od sa najrazvijenijim socijalnim pravom, nije dovoljno razvijala svoje prosto potrebe za svoje stare, nema dovoljno staračkih domova, nema dovoljno čak ni privatnih staračkih domova i zapravo zaposliti osobu koja ima ravno pravo u Nemačkoj je mnogo skupo. Sad to dolazi, znači tu dolazi zapravo perspektiva negovateljica koje zapravo uskaču tamo gde njihov sistem ne funkcioniše. I tu sad postoji jedan veoma suptilan način na koji je to zapravo vidljivo i dozvoljeno u socijalnom sistemu Nemačke, u kojem se zapravo oni krpe rupe koje ne postoje. Dakle, ti možeš, ako imaš starog ili bolesnog u svojoj familiji, da se prijaviš za potporu države, koja ti nije dovoljna za privatni starački dom, niti ti je dovoljno da nekog legalno unajmiš, nego je te naknade zapravo su daleko ispod prosečne zarade medicinskog radnika u Nemačkoj. I samim tim zapravo se otvara to jedno sivo tržište, jer je država svesna da niko u Nemačkoj ne može da se zapravo brine o nekome za tu naknadu. Znači, ni član porodice, niti bilo ko, prosto to nije dovoljna zarada za život. Tako da ove žene, uglavnom sa jugoistočne Evrope, ali takođe iz Ukrajine, iz Belorusije, iz svih zapravo okolnih zemalja Evropske unije upadaju u tu rupu koju sad već efektivno skoro 20 godina koristi socijalni sistem evropskih zemalja. Ono što je tu bitno naglasiti jeste da, dakle, ilegalan rad je jedna, mislim, prosto zvuči banalno reći, to je užasna pozicija za biti. To znači da ti zapravo nemaš nikakvo pravo, nemaš nikakvu moć prema poslodavcu i to je vrlo vidno u situacijama koje su mi pojedine žene direktno ispričale, u kakvim su se situacijama nalazile, da li su bile verbalno, psihički, seksualno zlostavljane, u kojim situacijama su morale da se zauzmu za sebe, da li je postojala neka vrsta solidarnosti među ženama koje uglavnom komuniciraju preko Viber i Facebook grupa. Prosto, to je jedna strana priče koju, ne znam, mislim, priliči više nekoj crnoj hronici, ali ono što je bitno jeste da o čemu možemo pričati u radnom pravu, zapravo, da li možemo pričati o ljudskim pravima ako toliki broj ljudi ne ostvaruje osnovna radna prava, a zapravo jesu radnici. Dakle, čini mi se da ova priča o ženama koje u nekoj proceni sigurno ima bar 500.000 u Nemačkoj, iz raznih, dakle, iz svih pograničnih delova Evropske unije, pograničnih zemalja koje su graniče sa Evropskom unijom. Da li možemo pričati o bilo kakvom ljudskom pravu ako nema radnog prava za 500.000 žena koje rade na crno u Nemačkoj da bi popunile rupu jednog prosto sistema koji izneverava same građane Nemačke. Tako da, to je bila osnova neke moje priče. Ja sam se tu bavila i mnogim drugim stvarima koje su mi u tom trenutku bile bitne. Postoji još mnogo priča koje bih zapravo htjela da ispričam i to će se desiti. Ali je sama ta brojka i sama zapravo pozicija u vremenu kada se toliko priča o feminizmu, kada se feminizam posmatra kroz neku vrstu zarade i napredovanja, da li možemo tako lagodno da se osvrćemo da tako lagodno koristimo reč feminizam kada toliko žena zapravo oko nas živi takve živote. Hvala, Željka. Sofija, čuli smo dakle ovu priču o negovateljicama koje odlaze iz Srbije i iz drugih zemalja. Dakle, koliko su, htio sam te pitam, dakle, koliko su mladi iz Srbije zapravo upoznati sa
sa situacijom vezano za radne i materijalne uslove u inostranstvu i da li ih vide kao nekako poželjnije, bolje ili ipak smatraju da je možda, pored svega ovoga o čemu smo pričali, kao nekakvih loših zapravo uslova, da li je možda ipak bolje kao ovde na neki način, jer kao smo makar u sredini koju poznajemo. Da. Ono što sam ja čula od drugih mladih ljudi jeste da većina smatra da jeste bolje u inostranstvu i mislim da je iz te perspektive sasvim razumno i nekako logično i prirodno da u situaciji kada nisu zadovoljni svojim životom i budućnošću u ovoj državi, da će gledati druge države u kojima vide bolje uslovi i bolje mogućnosti i da će hteti tamo da se ocele. I mislim da je ovde bitno, pošto pričamo o generaciji Z, koja je veoma prisutna na društvenim mrežama i koja koristi tehnologiju aktivno, upravo društvene mreže. Jer mislim da se preko društvenih mreža, pre svega mladi ljudi su u kontaktu sa drugim mladim ljudima iz različitih krajeva svijeta i oni mogu da vide kako to oni rade, kako izgledaju njihovi životi. Najčešće vide veoma glorifikovane prikaze rada kao takvog, ali takođe čuje se za one situacije kada te zemlje koje im deluju napredno zapravo se ispostavi da i one same imaju, što kaže Željka, rupe u zakonu. Nažalost se za to čuje kada se dese neke ili veće katastrofe ili neke humanitarne krize. Dakle, društvene mreže u tom smislu jesu dobre jer mladi ljudi širom sveta tako ostaju umreženi. Međutim, ono što moram da kažem što se tiče situacije u inostranstvu i toga koja je situacija sa radnim pravima mladih u inostranstvu, kada sam razmišljala o tome i kada sam razmišljala o svom iskustvu, shvatila sam da je situacija zapravo poprilično slična kao kod nas, ali ima nekih ključnih razlika. Pre svega, vlade ne rade puno po pitanju radnih prava mladih. Dakle, tu se najviše angažuju pre svega međunarodne organizacije rada, nevladine organizacije i takođe sindikati u onim zemljama koji imaju dugu tradiciju sindikalnog organizovanja. I to je tema koja se tek u možda poslednjih 10 godina otvorila i drago mi je što se i kod nas otvara jer je veoma bitna. Ali da, to je dakle prva stvar, a to je da i kad pričamo o mladim ljudima u tim zemljama, posebno o našim mladim ljudima koji idu u inostranstvo da rade, situacija ni tamo nije idealna i tu uglavnom imamo neke spoljašnje aktere koji pokušavaju da poboljšaju položaj mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi u inostranstvu i opet i preko društvenih mreža i preko onoga što čuju od drugih mladih ljudi koji su otišli, ali takođe zbog nezadovoljstva svojim životom ovde, u inostranstvu vide više prilika za rad, ali ne samo prilika za rad u smislu otvorenih radnih mesta, već vide i raznovrsniju ponudu rada. I mislim da je tu bitno da se sada dotaknemo toga kako mladi ljudi vide rad kao takav. Dakle, mladi ljudi smatraju većinski da rad ne treba da bude samo puka egzistencija. Vide ljude u svom okruženju kako se muče, svoje roditelje, možda kako sklapaju kraj sa krajem, ili čuju priče o tome koliko ko zarađuje, ili čuju priče o tome da neko dobije otkaz, da ne može da prehrani svoju porodicu. I oni su takođe sklopili jednu humaniju sliku o tome šta je rad zapravo, a to je da rad treba da bude i neko lično ispunjenje, dakle samo aktualizacija i lični razvoj, a ne puka egzistencija. I samim tim oni traže poslove koji će ih izazvati i pomoću kojih će se oni sami razviti kao takvi, a toga ima u inostranstvu. U inostranstvu se promovišu različiti oblici rada. Konkretno ovde kada pričam najviše o zapadnoj Evropi jer imam iskustvo iz zapadne Evrope. Amerika takođe, mada to je karakteristična priča jer je njihovo tržište još slobodnije i čak i centralna Evropa. Dakle, ono što se meni, na primjer, dopalo u Engleskoj jeste promovisanje takozvanog vokacionog rada, odnosno to je manuelni rad u smislu majstorisanja i zanatstva i mladi ljudi nakon završetka srednje škole, oni imaju priliku da biraju da li će da nastave formalno obrazovanje, da idu na fakultet ili će ići na neki vokacioni kurs koji traje 1 do 2 dana gde oni stiču praktične veštine i na kraju dobijaju zaposlenje u oblastima kao što su neko zanatstvo, majstorstvo, čak i rad u kompanijama koji zapravo više zahteva neko praktično iskustvo nego što zahteva formalno znanje. I mislim da ovo mladim ljudima deluje poprilično privlačno i takođe, opet kada pričamo o prirodi rada, dakle, mladi ljudi imaju posebne očekivanja od rada, očekivanja da je rad human i da rad zapravo treba da bude jedno humanizujuće iskustvo i vide karakteristike te vrste rada u zemljama inostranstva, ne vide te karakteristike u Srbiji. Pod time
time mislim na te modernizacijske procese u sferi rada. Dakle, bitno im je da, na primjer, odnos između poslodavca i radnika bude pozitivan. Bitno im je da njihovo fizičko i mentalno zdravlje budu dobri na radu, u smislu da će njihov poslodavac brinuti o tome. Bitna im je društvena odgovornost same kompanije za koju rade. Bitno im je da imaju mogućnosti za lično usavršavanje i za karijerno usavršavanje i mogućnost napredovanja i mobilnosti. I na kraju krajeva bitno im je da imaju taj potencijal za sopstveni razvoj, da nešto nauče, da ne bude samo to puka egzistencija, samo novčana osnova, već da to bude način na koji oni sami mogu da se usavršavaju i naravno da napreduju dalje u svojoj karijeri. Zvuči kao da mladi znaju šta žele. Sarita, dakle, ja bih se sad vratio na ovaj domaći teren, odnosno pre svega na položaj stranih radnika u Srbiji. Dakle, ne znam koliko si se bavila time, ali dakle, da li imaš nekakve uvide, istraživanja, komentare vezano za položaj stranih radnika u Srbiji, za koje, mislim, ok, sad i to što statistike govore, ali svakako svi možemo prosto da vidimo prisustvo stranih radnika sve više. Oni sve više rade na poslovima koji kao više nisu nekako skriveni od javnosti, nego prosto prisutni su prosto u našim životima, od dostavljača koje viđamo po gradu, vozača u javnom prevozu i tako dalje. Dakle, da li je njihov položaj ovde lošiji od položaja domaćih radnika, da li je jednak, kakva su prosto njihova prava u tom smislu, da li mogu da ostvare zapravo svoja prava? Pa ovim izmenama zakona, izvinja se, na ovu stranu ne kašljima, na ovu kašljima. Pa ću možda da se okrećem na ovu stranu. Mi za sad nemamo podatke o kakav je status stranih radnika, osim ono kad se dese ekstremne situacije trgovine ljudima i radne eksploatacije, kao što je bio slučaj sa vijetnamskim radnicima, indijskim radnicima i neki pojedinačni slučajevi, ali izmenama zakona o zapošljavanju stranaca status svih radnika je jednak kao i status naših radnika. Znači, nema više onih razlika koje su važile za upućene radnike i za one kretanje u privrednom društvu. Tako da istraživanja, kad su oni u pitanju, ne postoje. Međutim, ono što može da se zaključi, da poslodavci koji su savesni i koji poštuju prava domaćih radnika, jednako tako poštuju prava stranih radnika. Oni poslodavci koji su nesavesni, koji ne poštuju prava domaćih radnika, a imamo brojna istraživanja o tome, o prekovremenom radu, o niskim zaradama, dodeljivanju bonusa za prisustvo na poslu i tako dalje, takvi poslodavci jednako krše prava i stranih radnika. I ono što sam uvid jedan koji sam dobila pričajući sa Marijom Reljanovićem, on kaže da ovi savesni poslodavci primećuju jednu stvar kad u preduzeću postoje i domaći i strani radnici, a to je iskazivanje netrpeljivosti domaćih radnika prema stranim radnicima. To je ono što je problem, što se u stvari svodi više na diskriminaciju nego na zlostavljanje na radu. I treba imati u vidu to da većina stranih radnika ne vlada našim jezikom, nisu dobro informisani o tome koja su im prava, nemaju mehanizme podrške kao što postoje mehanizmi podrške recimo kroz sindikate ili ovi ni naši domaći radnici očigledno nemaju podršku sindikata. Evo danas smo videli kakav je kolektivni ugovor potpisan. Tako da su oni u još nepovoljnijoj situaciji. Vi ste, Sofija, rekli da mladi ne znaju koja su njihova prava. Ne znaju ni stariji naši radnici. A šta i da znaju? Šta mogu da urade? Dakle, stranim radnicima je upravo zbog te situacije, oni su u mnogo ranjivijoj situaciji nego naši radnici, više im je potrebna podrška. A ta podrška izostaje. Imamo, inspekcija rada prati kroz one svoje redovne preglede i ostvarivanje ovog zakona o zapošljavanju stranaca. I oni su, recimo, u 23. godini vršili nadzor nad firmama koje zapošljavaju negde oko 7.000 i nešto stranih radnika. 850 nije imalo dozvole za rad. Od tih 7.000, 500 je radilo na crno.
Dakle, to smo zaboravili u ovim statistikama ovih koji su dobili dozvole. Mi nemamo strane radnike koji rade na crno kod nas. Šta kad im istekne radna dozvola i ostalo? Oni su u još nepovoljnijoj situaciji. A da ne govorimo o tome, o uslovima života i stanovanja. Da je to najčešće u kolektivnom smeštaju, čak i kad zanemarimo ovaj aspekt koji se tiče samo rada, da je to najčešće u kolektivnom smeštaju sa vrlo, vrlo lošim uslovima rada. Ja bih samo da primetim, a ne znam sad da li se ti ili i svi prisutni, ili kao koliko bi se složili sa tim, pomenuo si da, dakle, u određenim firmama postoji neka vrsta, kako kažem, nerazumevanja ili neskladnog odnosa između domaćih i stranih radnika gde oni rade zajedno. Međutim, deluje mi da ipak u Srbiji još uvek nije, a to smo viđali u mnogim zemljama, dakle, tu neku vrstu bunta koje dolazi, kao pre svega od strane nekakvih desničarskih organizacija i tako dalje, koji neku vrstu besa onda svaljuju na strane radnike. Deluje mi da kod nas još uvek, imali smo naravno neke sporadične incidente, ali deluje mi da još uvek zapravo nismo imali neku vrstu ozbiljnijeg, kako da kažem, pokušaja nekakvog napada, demonizacije stranih radnika i tako dalje. Tako da, iako je svako velik problem ono što oni suštinski nemaju zaštitu, kao što si rekla, dakle, sindikati se jako slabo bave time, a morali bi da počnu. Ali mi deluje da makar kao društvo smo i dalje nekako dosta, čini mi se da je ta vrsta situacije nekako prihvaćena kod nas za sada, da ne postoji neka vrsta, makar nismo videli nekakve organizovane napade prema stranim radnicima. A možda možemo kasnije u diskusiji, ne znam, ako neko ima neka saznanja, pa možemo možda i da pričamo o tome. Sreću nismo, ali ono što nedostaje, to jeste integracija. Vi kad dođete iz jednog sasvim drugog dela sveta, sve više radnika dolazi iz azijskih zemalja. Najviše imamo kineskih radnika, radnika iz Turske, ali povećava se taj broj iz azijskih zemalja, iz Bangladeša, Nepala, Indije. Dakle, ljudi dolaze u neku potpuno drugačiju kulturu od one kulture u kojoj su oni živjeli, a mi nemamo nikakve mere da se oni integrišu u ovo društvo. To je ono što nedostaje. A pitanje je kad će se pojaviti neko ko će zarad prikupljanja svojih poena, političkog poena, reći evo, došli strani radnici, uzimaju vam posao, je li tako? I to možemo da očekujemo. Mene ništa ne bi iznenadilo. U ovoj zemlji imali smo jednoga koji je mučkao vodu i Coca-Cola. Da. Svako, da, možemo očekivati. Samo kažem da deluje da do sad nismo imali neke tako ozbiljnije situacije i da, treba svako biti spreman na tako nešto i odgovarati na to. Da se vratimo ponovno na Željku. Dakle, ti si malo pre i pomenula da je položaj, na primjer, ovih žena zapravo na neki način sličan ili praktično jednak kao položaj izbjeglica zapravo u Evropskoj uniji. Pa me u tom smislu interesuje, dakle, koliko si iz tvojih istraživanja, tvojeg iskustva, živela si u Evropskoj uniji, pa prosto koliko se položaj ovih ljudi koji odlaze da rade u zemlje Evropske unije razlikuje od položaja izbjeglica? Ili je on zapravo sličan i na koji način ti sistemi tih država, birokratije tih država, kako one reaguju? Da li prave tu neke razlike i na koji način ih postavljaju? Ja sam htela da zapravo, kada sam poredila sa nekim iskustvom izbegličkim, je više u tom nekom zapravo nepravilnim ritmovima po kojim se taj život odvija i zapravo ta neizvesnost koje su više neka psihološka obeležja. Što se tiče pravnog statusa, status ilegalnih radnika i tražilaca azila i izbeglica je vrlo drugačiji. Drago mi je zapravo da se ova tribina odvija dan nakon što je predsjednik
to jest šef poslaničke grupe CSU-a i CDU-a zapravo juče progurao uz podršku AfD-a drastično prosto mere za smanjenje imigracije u Nemačku. To je neobavezujuća odluka, ali zapravo prvi put da viđeni budući premijer Nemačke otvoreno sarađuje sa AfD-om. Ali moram priznati da ja dalje paralele između statusa izbeglica i tražilaca azila ne vidim sa radnicima na crno uopšte. Prosti razlog za to, prosto izbeglice i tražilice azila imaju jasno definisan pravni status koji je određen njihovim samim priznanjem, ulaskom u državu i pripadanjem sistemu. Oni ne smeju da rade, zapravo njihov odnos je zapravo, oni nemaju radna prava, što isto je jako zanimljivo kako zapravo Evropska unija tumači boravišno i ljudsko pravo bez radnog prava i to je zapravo jedan od većih društvenih sporova u zemljama Evropske unije zapravo jer je to takođe i neka jabuka razdora između imigranata i prosto stanovništva sa državljanstvom, jer oni se misle da izdržavaju imigrante. Ono što je, mislim, mnogo bolja paralela između radnika jeste zapravo su legalni i ilegalni radnici u Evropskoj uniji i to je zapravo jedna paralela na kojoj treba više da se obrati pažnje jer se zapravo bazira na radu koja je njihova prosto zajednički imenilac. I mislim da je tu ponovo to poređenje sa negovateljica iz Srbije i Bosne jako dobra sa njihovim koleginicama iz Hrvatske, koje su, iako imaju radno pravo prosto zbog visokih poreza i prosto malih zarada, takođe mahom i dalje rade na crno, mada su naravno zaštićenije samim tim što imaju zdravstveno osiguranje i tako dalje. One su radnice, negovateljice iz Hrvatske, iz Zagorja su osnovale svoj lokalni sindikat kojima se zapravo bave problemima koje negovateljice imaju u zemljama Evropske unije. I to je neki način u kom bih ja sad ipak naglasila neku mislim da je vrlo lako ocrniti rad sindikata bez toga zapravo šta sindikat pruža. Po meni su to osnovna ljudska prava, dakle radno pravo je ljudsko pravo. I samim tim u tome treba mnogo više razgovarati u kontekstu toga kako zapravo ilegalan rad funkcioniše u Evropskoj uniji. Čini mi se da poslodavac više koristi priliku da zavadi legalne i ilegalne radnike nego što zapravo postoje nego što to čine predrasude i neke inherentne diskriminacije između njih. Prosto to je vrlo laka retorika u kojoj možeš da upotrebiš među domicilnim stanovništvom. Evo, ovi su došli da sniže cenu rada, oni neće u sindikat zato što ne znaju jezik ili ne znaju da postoji, niko ih ne zove, znači samim tim nisu solidarni. Oni zapravo kao legalan radnik u Evropskoj uniji ti jako dugo nemaš pravo glasa, možeš da glasaš na lokalnim izborima, ali ne možeš da glasaš na republičkim izborima, samim tim nemaš nikakvu političku moć da menjaš položaj u kom se nalaziš. Koliko funkcioniše integracija u Evropskoj uniji, sigurno funkcioniše bolje, ali zavisi za koga. Ne funkcioniše jednako za Nemce u Francuskoj kao za Poljake koji rade u fabrikama u Nemačkoj i to se i dalje događa i to je prosto i dalje prosto postoji migracija i na najnižem nivou rada. Tako da su to pitanja koja su zapravo dosta bitna i treba da postanu bitna čak i mladima koji imaju tendenciju da se sele i da traže svoju sreću na zapadu. To da će biti suočeni sa predrasudama i sa diskriminacijama je neminovno. To je prosto, mislim da bi se svi složili da su prosto bili bar u nekoj situaciji u kojoj su bili diskriminisani, ali je pitanje zapravo od koga dolazi ta diskriminacija. Ja bih uvek prvo prst uprala u poslodavca, a ne u kolegu. I samim tim ja neku nadu vidim zapravo u
saradnji negovateljica sa njihovim koleginicama koje imaju radna prava i da je to zapravo jedini, i naravno i dalje medicinski sistem Nemačke koji je i dalje preopterećen, to je jedini način za negovateljice, a usudila bih se da to generalizujem i zapravo da uputim i one koje planiraju da legalno rade u Evropskoj uniji, da se zapravo, da nađu sebi blizak sindikat. Hvala. Ja imam još po jedno pitanje za naše gošće. I samo bih vas zamolio, ako možemo, dakle, sada kraće da odgovorimo, kako bismo uključili publiku. Opet za početak, Sofija, dakle, da se vratimo ponovo na ove aktualne studentske proteste. Ti si takođe, čini mi se, aktivna učesnica u svemu tome. Jasno je da su studenti pred vlasti iznale određene konkretne zahteve. Oni se ne tiču nužno, striktno pitanja radnih materijalnih prava. Ali da li se prosto među studentima, pretpostavljam dosta vremena sada provodite zajedno, verovatno razgovarate o raznim stvarima, dakle, prosto da li si koliko priča o tome šta bi bili šta bi bili zahtevi studenta, mladih ljudi generalno u tom pravcu, rešavanja problema koji se tiču radnih i materijalnih prava mladih, položaja mladih i tako dalje. Šta bi trebalo menjati? Da. Samo bih da napomenem, dakle, da, postoje studentski zahtevi i ja ću ovde više pričati o kontekstu generalno mladih ljudi i van blokada, apsolutno, s obzirom na to da nisam autorizovana od strane plenuma da pričam o konkretnoj situaciji sa blokada, ali definitivno ovo što kažem važi i za trenutni kontekst. Dakle, generalno mišljenje mladih ljudi jeste da postoje, i kao što sam i navela prethodno, nisu ekonomski uslovi jedini koji su presudni, apsolutno su bitni, ali ono što mislim da je interesantno jeste to da u ovih poslednjih nekoliko istraživanja, otprilike od možda 2022. godine pa nadalje, se ističu politički zahtevi kao primarni, u smislu da se poboljša situacija u državi, dostojanstven život, veća uključenost mladih i njihova politička participacija, i zato mislim da je apsolutno bitno da pričamo o tome koji uslovi unutar države bi trebalo da se promene da bi mladi ljudi ostali. Ja sam tu razmišljala o nekoliko tema kroz koje stalno prolazim sa svojim vršnjacima kada pričamo o tome i kada smo pričali o tome. Dakle, pre svega rekla bih da je to ideja meritokratije, a ne partokratije. Mislim da među mladim ljudima generalno postoji to uverenje da treba da postoji jednakost šansi, da svako treba da ima šansu i da partokratija nema mesta ni u jednom državnom aparatu i ni u jednoj državnoj instituciji. Takođe, dakle, da, sam rad, poboljšanje uslova rada, ali ne samo u smislu da postoji više radnih mesta, već više radnih mesta za struke mladih ljudi koji su završili svoje formalno obrazovanje. Dakle, da upravo, što je rekla Sarita, da oni mogu da nađu posao u struci za koju su se obrazovali. Mi imamo veliki problem da mladim ljudima treba u proseku 2 godine da nađu posao u struci za koju su se obrazovali i u tom periodu 2 godine neki od njih odustanu i zaposle se i rade nešto što nije struka za koju su se obrazovali. Takođe, navela se i politička participacija. Dakle, mladi ljudi žele da budu politički aktivni i da učestvuju u političkom dijalogu, ali smatraju da nisu dovoljno uključeni u to i traže veću političku participaciju, vrednuju koncepte kao što su demokratičnost i pravednost. I ovde bi se i pozvala na opet samo još jednu kratku statistiku. Freedom House, koji istražuje nivo demokratičnosti različitih zemalja, je prošle godine Srbiji dao ocenu 3,61 od 7, tako da to je neki, hajde da kažemo, srednji nivo, ali definitivno na tome mora da se radi i mladi ljudi su svesni toga i smatraju da su diskriminisani u smislu da ne učestvuju u političkom dijalogu, a smatraju da ne samo oni, već i da svako treba da ima pravo glasa. Takođe, poboljšanje obrazovnog sistema, njegova modernizacija i reforma i sistema socijalne zaštite, opet, dakle, da se to modernizuje, da se reformiše sa principom inkluzije, u smislu da svako učestvuje u tome, da se što
širi spektar ljudi i društvenih grupa uključi u to. I još jedna stvar koja mislim da je veoma značajna sa generacijom Z, opet kroz društvene mreže i kroz tu svijest o različitim društvenim problemima koji postoje, također kroz veću umreženost različitih kategorija mladih ljudi i mladih ljudi iz različitih pozadina, jeste taj fokus na društvene probleme. Dakle, mladi ljudi su apsolutno svesni toga da, okej, postoje ekonomski problemi, postoje politički problemi, ali nama su bitni društveni problemi i mladi ljudi žele da država prepozna te društvene probleme, pored političkih i ekonomskih, ne samo da ih prepozna, već da ih i adekvatno reši, dakle da ponudi konkretne rešenja. I tu bih navela stvari kao što su ekološka kriza, ekološka situacija u Srbiji je daleko od sjajne, siromaštvo, prava manjina i slično. I samo bih za kratko da se osvrnem na nekoliko stvari. Dakle, želim da napomenem to da smatram da mladi ljudi nisu primarno krivi za to što ne znaju svoja radna prava. Dakle, tu mora da postoji dijalog pre svega sa državom, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa sindikatima koji treba da se bave i pitanjima i radnim statusom i pravima migranata, ali i mladih ljudi. Tako da to treba da bude jedan dijalog u koji će biti uključeni i mladi ljudi, ali primarna odgovornost ne treba da bude na njima. Oni prvi put ulaze na tržište rada i također nisu svi mladi ljudi, što kažeš, da znaju šta žele, ali oni koji žele da odu u inostranstvo imaju veoma jasne razloge za to, zato što je to jedan veliki i odvažan korak i na kraju krajeva ja sam tako razmišljala kad sam otišla u inostranstvo i moram da priznam, moje očekivanja su se ispunila, tako da razumem to logično razmišljanje o tome da okej, ovde mi nije dobro, smatram da mogu da realizujem svoj potencijal negde drugde, hajde da vidim gde to i kako to mogu da uradim. I opet na tragu, dakle, ovog pitanja rešavanja problema, dakle, da li se problemi i položaj stranih radnika u Srbiji može rešavati nekako, kako kažem, odvojeno od poboljšanja položaja domaćih radnika? Dakle, da li su to dve odvojene stvari ili nam je zapravo potrebna kako kažem, jedna jedinstvena zajednička borba obe te grupacije? Ja sam za zajedničku borbu. Dakle, jednaka prava, prava na dostojanstven rad i domaćih radnika i stranih radnika. S tim što, ono što sam malo pre rekla, veća vrsta podrške treba stranim radnicima. Zato što su potpuno nepoznatoj zemlji i oni bi trebali da budu u fokusu. Što sam htjela da kažem malo pre? Vi ste rekli, Željka, da su više poslodavci oni koji diskriminišu radnika. Ja sam razdvojila dve grupe poslodavaca. Oni koji poštuju prava radnika i domaćih i stranih radnika i oni koji ne poštuju prava radnika. Nisu ovi koji ne poštuju rekli da su ovi kolege ovakvi, nego jednostavno kod ovih se to primećuje. Znači u intervjuima se njima, nemam ja podataka o tome koliko je to rašireno, ali ono što jeste, što proizlazi iz predrasuda, iz stereotipa o ljudima koji su drugačije boje kože, čak i imigranti u Evropskoj uniji, postoji razlika, rekli ste, između Nemaca ili Poljaka, ali postoji između Poljaka i Sirijaca i Afganistanaca. Dakle, može ona da se gradira. Tako da, borba za radna prava, za dostojanstven rad i za jedne i za druge, uz pružanje dodatne podrške stranim radnicima. Inače, kad su u pitanju mladi i odlazak, ovo istraživanje iz 18. je pokazalo, to je vrlo važno i to mi je palo na pamet, kad su u pitanju ovi protesti, da su skloniji odlasku i jaču nameru imaju oni koji imaju pesimizam u pogledu budućnosti. To je jako važno. Ako vi hoćete sad da menjate društvo u kojem živite, da bi budućnost izgledala bolja, da bi budućnost bila bolja i onda naravno i većina onih koji kaže ne, mi hoćemo da ostanemo u ovoj zemlji i zato hoćemo da podržimo sistem. I to je meni nešto najlepše što sam čula. Sarita, dakle, sada završila sa ovim pitanjem diskriminacija. Ti si imala, dakle, to iskustvo i života i rada van Srbije. I prosto, kakva su tvoje iskustva u tom pogledu? Dakle, kakva je pozicija stranih radnika u zemljama Evropske unije? Pa ja moram da priznam, ja zapravo nikada nisam imala radno pravo ni u zemljama Evropske unije, ni u bivšim zemljama Evropske unije. Ja sam zapravo bila stalno ili student ili stipendista, tako da sa ograničenim radnim pravom.
koje sam koristila s vremena na vreme i bila član sindikata koji me štitio i nije me štitio istovremeno i u trenutku kada je trebalo da se zaposlim me nije štitio, tako da to je kritika sindikatu radnika na univerzitetima Velike Britanije, ali mislim da je situacija mnogo očitija. Zapravo, htjela bih da se osvrnem nešto što je Sarita rekla. Ja bih voljela, ako vi znate za neko istraživanje ili ako bi to istraživanje moglo da se sprovede, u kom zapravo neki radnik zapravo pozitivno ocenjuje brigu svog poslodavca za ostvarivanje radnih prava. Ja sam vrlo skeptična za to, zato što mislim da je to kontra onome što je u cilju poslodavcima i da se većina zapravo time ne bavi. I zbog toga bih ipak krenula od te neke strukturalnije prosto problema koji utiče na rad, eto i u mom konkretnom slučaju jednog univerziteta u Velikoj Britaniji. Ali što se tiče diskriminacije i prosto predrasuda, ja mislim da je prosto to neminovnost današnjeg života, prosto od svih naših iskustava koje stičemo i kao ljudi koji su odrasli u Srbiji, u zemlji bivše Jugoslavije, toga nekog dela Evrope. Prosto predrasude su neminovne, bitno je samo kako ćemo mi reagovati na njih i da li ćemo ih sprovesti u neku segregaciju i neko prosto rasističko ponašanje koje ugrožava nekog. I samim tim mi se čini da bar ono što ja pratim, a to su definitivno odnosi među radnicima u Nemačkoj kao jednoj najbitnijoj, recimo, zemlji Evropske unije, da zapravo tih situacija sukoba na prosto nekom, da kažem, rasnom nivou nije bilo, bar što se tiče ljudi koji rade čiji rad se može ispratiti, naravno ne mogu da pričam o ilegalnom radu. Tako da moje iskustvo ne može nikako da oslikava situaciju nekog prosečnog radnika koji odlazi u Evropsku uniju, zato što sam se ja uglavnom, mislim, studirala sam, pa sam zapravo kroz taj sistem višeg obrazovanja prošla u zemljama Evropske unije i u Velikoj Britaniji. Ali ono što mi se čini da je bitno jeste da zapravo kada se desi situacija diskriminacije, da se zapravo zapitamo u čiju je ona korist išla i da li je išla u korist naših kolega ili je išla u nečiju drugu korist i da zapravo je to negde gde sam ja svoje iskustvo izvagala i shvatila da kolege zapravo nikad nisu bile problem. Dakle, ja bih sada otvorio prostor za publiku ukoliko imate neka pitanja, komentare. Ili ako nemate, volio bih da se vratimo onda na ovo pitanje sindikata, jer očigledno smo, u više navrata smo pominjali sindikate od toga šta su očekivanja ili šta su nekakve kritike. Pa bi voleo možda od sve tri da čujem, dakle, zapravo iz vaših nekih pozicija, perspektiva, prosto ne znam, da li studenti, dakle, videli smo sada, studenti tokom protesta su imali različitu vrstu interakcija sa sindikatima, ali da li, dakle, van protesta, prosto, da li na koji način studenti uopšte, pogotovo ukoliko se uključuju na neki način u rad, honorarno ili drugačije, da li imaju kontakt sa sindikatima ili koliko se sindikati obraćaju mladima, da li postoji neka vrsta organizovanog nekakvog, ne znam ja, programa, edukacije, bilo čega. Ili Sarita, na primjer, ti si sada pominjala kolektivni ugovor, dakle, možda, mislim, to jeste svakako aktualna stvar koja se dešava takođe opet nekako u okviru ovih širih društvenih dešavanja, koja mislim da jeste značajna i pokazuje sa jedne strane, kako da kažem, to se može gledati ono šta su sindikati, reprezentativni sindikati prosvetnih radnika, šta su potpisali kao nekakav sporazum s jedne strane
se predstavlja kao neka vrsta uspeha u smislu postojeće nekakvo povećanja i konačno će se dobiti te neki koeficijenti, ali za koji su se sindikati zapravo dugo borili i dugo ih zahtevali. Ali, s druge strane, u širem kontekstu mnogi to vide i kao zapravo neku vrstu kapitulacije, odnosno ne tako dobrog sporazuma. A opet ti si pominjala dakle, da si imala te situacije i sad kao prosto me interesuje na koji način svako su sindikati u nekim zemljama Evropske unije imaju zapravo, čini mi se, duže iskustvo nekakvog uključivanja i rada sa stranim radnicima koje dolaze u te zemlje. Pa me interesuje da li, kako da kažem, da li i danas, to zapravo ne znam, recimo, interesuje, dakle, da li danas u tim sindikatima postoji ono, kako da kažem, neka vrsta posebnog rada sa stranim radnicima, migrantima, ili je to prosto na neki način integrisano u redovan rad sindikata? Eto, može, ko želi da... Evo, mogu ja da otvorim, jer baš sam razmišljala o ovom pitanju u smislu kako mladi ljudi posmatraju sindikate. Ja sad moram da priznam, s obzirom na to da studiram sociologiju, okružena sam ljudima koji su generalno svesni toga šta je sindikalno organizovanje, šta su sindikati i slično, ali sam shvatila da na širem nivou mladi ljudi ne znaju za sindikate. Oni skoro pa ništa ne znaju o njima. Oni ih vezuju za neku prošlost, konkretno u slučaju Republike Srbije za Jugoslaviju, možda nešto što su im pričali roditelji, bake, deke. Uopšte to ni ne percipiraju kao jednu oblast savremenog rada. I ne samo zbog toga što ih povezuju sa prošlošću, nego mislim da je opet rad se transformisao. Sada vidimo oblike rada koji su nekako više individualizovani i dakle sve to što mladi ljudi, što im se dopada kod modernog rada, nekako sindikalno organizovanje im ne pada na pamet. U smislu ta ideja da se neko kolektivno udruži za radnička prava i da malo protiv ideje karijernog razvoja, ličnog samorazvoja i slično. S druge strane, mislim da apsolutno postoji sindikalni potencijal za umrežavanje mladih, kako kod nas, tako i na globalnom nivou. Zato što, opet, kao što sam spomenula, mladi ljudi takođe ipak vrednuju zajednicu. To je jedan od razloga zašto i ne odlaze tek tako iz Srbije, zašto zapravo razmatraju tu odluku na duže staze. Tako da smatram kod nas to jeste problem. Takođe sindikati kod nas imaju i sindikalno organizovanje ima svoje probleme i nekako čini mi se da pitanje uključivanja mladih ljudi nije na spisku prioriteta, dakle to je tek možda neka kasnija tačka, nažalost. Ali moram da napomenem upravo jer živala sam dakle jedno vreme u Engleskoj i takođe sam se bavila engleskom sindikalnom istorijom. Oni imaju dakle veoma jaku sindikalnu istoriju i jaku ulogu sindikata i interesantno kad sam upravo istraživala ovome, na primjer, za mlade ljude u Engleskoj i generalno zapravo u Velikoj Britaniji napravljen je priručnik o radnim pravima koji je napravila Unija sindikata Velike Britanije. Tako da kod njih oni imaju jednu aktivniju ulogu, ali takođe se i u tom izveštaju navelo da su oni svesni toga da mladi ljudi se ne priključuju sindikatima, nisu članovi sindikata, a zapravo treba da budu svesni da na taj način mogu da zaštite svoje radna prava i radna prava svojih koleginica i kolega. Mislim, ja koliko znam, sindikati, uključivanje mladih im jeste zapravo jedan visok prioritet, ali čak su neki napravili aplikacije u smislu poznavanja radnih prava i tako dalje, kako bi to nekako bilo prijemčivije mladima. Sad, ja ne znam koliko su oni uspeli zapravo da dođu do mladih, ali razmišljaju u tom pravcu. Sada, kako kažem, opet, koliko je to efektno i koliko uspevaju u tome, to ne znam, eto. Sindikati. Mi smo od onih 90-ih, 2000-ih više, kroz deindustrializaciju, kroz deregulaciju i liberalizaciju tržišta rada imali paralelno proces fragmentacije sindikalne scene i gubitak sindikalnog članstva. Jeste to negde logično. Mnogo industrijskih radnika koji su bili članovi i članice sindikata izgubili su posao i nisu više bili u sindikatima, ali za ovaj četvrt veka meni se čini da je mnogo više trebalo raditi na upravo približavanju budućim članovima. Ne samo zadržavanju postojećih, nego regrutovanju novih članova i članica iz sindikata,
a to nam podaci ne govore, odnosno mi nemamo podatke. Poslednji podaci o stopi sindikalizovani su iz 2010. godine. Mislim da je to sindikalni barometar ili tako nešto bilo. Znači, već 15 godina ne postoje podaci o tome i samo po sebi to je ono što je problematično, tako da nije čudo da nisu samo i mladi uključeni, mada postoje sekcije mladih u sindikatima. U ovim velikim sindikatima postoje i članstvo je do 35. godine. Znači, nije samo do 29. nego do 35. godine i to se sa više ili manje uspeha se to radi. Kad je u pitanju ovo poslednje koje se odnosi na ove kolektivne ugovore, kod nas je stopa pokrivenosti kolektivnim ugovorima, procena je OECD da je to negde 30%. Znači, 30% zaposlenih u Srbiji je pokriveno kolektivnim ugovorima, što je veoma malo i većina njih je zaposlena u javnom sektoru. Međutim, ti kolektivni ugovori u javnom sektoru, onaj deo koji se uopšte ne pregovara, to su zarade, odnosno plate u javnom sektoru, jer su one određene koeficijentom i obračunskom cenom, to vlada donese odluku o tome i to je kraj. Jedino što postoji u tim kolektivnim ugovorima, da ovi koji su ispod minimalne zarade, da se njima to nadopuni do minimalne zarade. Jedna stvar koja je meni potpuno neverovatna kod tog pregovaranja i kad su koeficijenti u pitanju, da sindikati ne poštuju u tom kolektivnom pregovaranju osnovni princip, što piše u Zakonu o radu. Jednaka zarada za rad jednake vrednosti. Jer učiteljica, ako još ima neke koje sa učiteljskom školom se zaposlila, ima 4. stepen. Oni koji su završili višu pedagošku imaju 6. stepen. Odnosno, ako imaju sad osnovne studije i master studije. I sve one, bez obzira što rade jednak posao, imaju različite koeficijente. Čak kad je bila priča o zakonu o platnim razredima, kojeg nikad neće stupiti na snagu, sindikati prosvete su se zalagali da postoje različite platne grupe u zavisnosti od kvalifikacija, stručne spreme, a ne posla koji se radi. I dolazimo danas do situacije, toga sam se setila, nisam pročitala temeljno šta kolektivni ugovor koji su potpisali sadrži, ali da neke stvari kao što su jubilarne nagrade, da članovi sindikata dobijaju više nego oni zaposleni koji nisu članovi sindikata. Što je diskriminacija? Suštinski jeste diskriminacija. Ja znam da postoje takve ideje, ja sam čula od nekih sindikalaca, da će na taj način oni da privuku članstvo. Ali u Francuskoj 8% zaposlenih je u sindikatima, a skoro svi su pokriveni kolektivnim ugovorima. Znači, nije važno da si član ili članica sindikata da bi ostvarivao svoja prava. Tako da mislim da je zaista potrebno promišljati u sindikatima šta i kako dalje, pogotovo nakon ovog svega što se dogodilo ovih poslednjih nekoliko meseci. Jer ne može ovi strani radnici i ovi naši radnici, a većini se krše radna prava, ne mogu da se izbore individualno za to. Za to treba organizovani pokret, za to trebaju sindikati. Drugog izlaza nema. Hvala. Pa ja ću, što se tiče mog pitanja koje se opet odnosi na moje lično iskustvo, stvarno nemam nešto preterano da kažem što bi prosto dalo neku širu sliku o radu sindikata u Velikoj Britaniji. Naprimjer, ja sam bila članica sindikata radnika na koledžima i univerzitetima, koji je sindikat sa svojim problemima, koji su sve veći i veći jer je tržište rada na koledžima i univerzitetima u Velikoj Britaniji apsolutno neoliberalno i to je prosto privatno školstvo u kom je mnogo teško organizovati rad, to jest izboriti se za kolektivni ugovor, ni najmanje. Mislim, na mom koledžu su prošle godine najavili 140 otkaza, od kojih se do sad desilo 80, pa ovih 60 još nekako tu cirkulišu i nadaju se da baš oni neće biti otpušteni. I sindikat tu zapravo ne može mnogo da uradi, prosto radi se o pitanju
Radi se o pitanju prosto pozicije u kojima se nalaze koledž, koliko ima novca i to je poslednja reč koja može da se desi. Moja situacija je bila konkretno vezana za to da, s obzirom da je meni trebala radna dozvola, da zapravo uprava nije želela da investira vreme i novac u to i prosto ja zato nisam bila zaposlena na mesto koje sam osvojila, mislim, za koje sam konkurisala i za koje su me izabrali. Ali to nije nešto, mislim, nije nešto preterano zanimljivo niti indikativno. Ono što je meni jeste zanimljivo o tome koliko se priča o sindikatu i koliko možemo stvarno da nađemo mnoge zamerke, ali su se sve veće radničke borbe, što u prošlosti, što u bliskoj sadašnjosti izborile kroz sindikat. To ne znači da sindikat treba pustiti da funkcioniše kao neka prosto struktura koja nema mesta za pomak i za promenu, ali mi se čini da je jedina budućnost zapravo tog nekog udruživanja i to je suštinski, ako hoćemo, neka osnovna poruka solidarnosti bez koje, čini mi se da se svi slažemo, nema neke budućnosti. Ono što je zanimljivo, na primer, skoro dešavaju se prosto situacije sindikalno organizovanje u Srbiji koje možda prolazi ispod radara. Prošle nedelje je osnovana Unija kostimografa koja će se baviti sindikalnim organizovanjem kostimografa koji su sada svedeni na nivo preduzetnika zato što nemaju ni kolektivne ni samo pojedinačne ugovore. Tako da čini mi se da postoji neki način da se pokrene priča i da postoji prostor, ako je to sad ovaj trenutak u kom možemo da kritikujemo ova 3 sindikata koje su potpisala ugovor, koje su potpisala kolektivni ugovor u kom nalazimo toliko mana, ali možemo da se osvrnemo neke pozitivne primere kao što je Samostalni sindikat predškolskog obrazovanja koji vrlo dobro funkcioniše i zapravo vrlo dobro se bori i predstavlja svoje radnike. Možemo da pričamo o tome gde smo došli od početnih uslova u Juri do danas, koji dalje nisu sjajni, ali zapravo postoji prosto opozicija jednom vrlo snažnoj poziciji investitora i kompanije. Tako da može da se završi ovaj razgovor na više tonova, ali ja bih ga okrenula zapravo ka kolektivnom organizovanju i razgovoru sa kolegama i stvaranju neke prosto prvo pojedinačne, pa onda grupne solidarnosti. Potpuno si pravo. Mislim, ja bih još samo možda tom spisku dodao, ne znam, mislim da je značajna, na primjer, podrška koju je sindikat oružara iz Kragujevačke zastave dao studentima. Mislim da je to jedan od zapravo možda i najjačih i najorganizovanijih sindikata koji imamo u Srbiji i u tom smislu je to značajno. Takođe, mali, ali opet jako borben sindikat radnika u EPS-u, odnosno TENT-u, koji konstantno istupa i opet učestvuje u svim ovim protestima. Sindikat zaposlenih u kulturi, u institucijama kulture, dakle, koji je takođe podržao i ovaj poziv na štrajk, pa se priključio tome, ljudi su zatvorili svoje kulturne institucije, mislim da je to jako značajno i postoje takvi pomaci i primjeri. Primjere koje si ti pomenuo su opet sindikati koji su, ili makar njihovi lideri, odnosno liderke, dobro videli da je potrebno da sarađuju i da sarađuju sa zapravo organizacijama koji nisu nužno sindikati i da na neki način vrše neku vrstu, kako da kažem, samoedukacije i promene svojih struktura i načina rada i organizovanja i ja se nadam da će to dati u budućnosti mnogo bolje rezultate. Dakle, svako je potrebno mnogo više saradnje između sindikata, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, tako dalje. Tako da da, ja se nadam da će se taj nekakav pozitivan trend koji imamo zapravo nastaviti i da će prevladati, da će postati nekako vidljiviji i značajniji od onoga što imamo potrebu da kritikujemo. Tako da hvala ti na tom pozitivnom tonu u kome završavamo. Hvala svim učesnicama, hvala vama koji ste bili i koji ste nas gledali u ovom prenosu. Mi ćemo nastaviti sa još nekim tribinama vrlo brzo, o čemu ćemo vas obavestiti. Zaboravio sam u početku da kažem, odnosno se zahvalim Fondaciji Olof Palme centar koja podržava ove tribine.
I to bi bilo to za danas. Hvala vam, nastavite da pratite mašinu.